Celebração Kala Natal e a paróquia Maria Auxiliadora Comoro, lá e a situação hakmatek no paz, no retam participação máximo Russi Sarani Comoro Rasi. Celebração Eucaristia Kala Natal e a paróquia Maria Auxiliadora Comoro, preside Russi amo pároco Padre Elias Tedeus. E a homilia Padre Elias Dehan, leitura sira qualia konabana kukun, nebe descreve konaba situação ladiak no situação nebe lorimate. May be ihamos promesa katak na romambot ida se moço, na romambot ida se lorik solok o ambasira, no se termina conflito. Na romambot se lorik solok basira ka. Na romambot be moço ne, o hintaram na romambot ne se yakon fumo. Se termina conflito se acaba, o hintaram ne o termina. Bos punya senang. Hatai seronya roh kita keluar senang. Boleh mengenai. Boleh mengenai. Boleh mengenai. Lebih baik lebih senang. Na romambot ne se fo liberdade ba ema sira nebe ihadadur laran se halo buat phone. Na romambot ne mak solok o nebe morish ona nia mak kair poder kair uku no kair bit nudar lianaimbot nebe sete Silya Los. Natalina Lopez, Estel News.